Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі да қаға бойле мәлімат. Cumhuriyet'nin devlet şurasında hepsi seviyedeki hakimiyet organları faal şekilde işbirlik tutkanlarını müzakere etildi. Cumhuriyet'nin köylerinde mailevi savatlı Kırım'ın qaysı bir rayonunda Centrobank'ın pilot leyhası amelge geçirildi. Rusya studentlik adredlarının konuq mezceti qaydetildi. Masandra zavodu Prodexpo sergisinde 12 medal kazandı. İnsan ellerinin yasalgan trenajör ve ayak maşına esli başlı sportçu sağlık saklamakның sırlarının paylaştı. 2014 fevral ayında Kiev'deki maydanda canlarını kurban etken Berkut maxsus bölükleri xadimlerinin qarmanlığını hatırlayımız. Bu haqda VKontakte ağında o sayfasında Kırım yolbaşçısı yazdı. O bildirdi ki adamlar kanun ve tertipni kurçalamak için neonasionalistlerinin darbesine karşı turdular. Yıl bu günlerde biz 2014 sene Kiev'deki maydanda elak oğlanlarının Berkut adlı maxsus bölükler askerlerini ve harbi hizmetçilerinin qaramanlığını hatırlayımız. Berkut askerleri kalabalık ve anarxiyaga karşı çıktılar. Kanun ve tertipni sizden bizni hukuklarımızını ve azatlığımızını korçaladılar. Olar birinciler olarak natsist bandalarının ucumine karşı turdular. Ve tek o zaman olğan Ukrayna hakimiyetlerinin korkaklığı ve satqınlığı faşist tübü temeline kurutmağa bermediler. Kırım yolbaşçısı hatırlattı ki 6 yıl evvelsi elak olğan Kırımlılarının portretlerini Ahmezjet meydanında yerleştirgen ediler. Tamam o vakit Kırımlılar telekenin mikazını açık aydın anladılar. Ukrayna devleti natsistlerini toxtatıp olamacağına işandılar. Bu Molotov kokteyllerinin yollarını açkanlar. Biz hepimiz tek özümüzge ve Rusya'nın yardımına işanmak gerekligimizni anladık. Municipalitetlerde problemler keç ortağa çıkarılıva. Bugün Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov devlet şurasında icra hakimiyetinin ve yerli idare etu organlarının keçirilgen toplaşıvda öz nutqını böyle sözlerinin başladı. Sergey Aksyonov qaydıttı ki vesikalarga nisbeten bürokratiyаны yok etmek ve gражданларның problemlerini anlamak. Bundan sonra ise işke koşulmak gerek. У нас сегодня должен сформироваться такая процедура, такой формат работы, при котором проблема больше 3 дней обнаруженная висеть не должна в подвешенном состоянии. Должно быть принято конкретное решение. В течение 3 дней по любому проблемному вопросу должен быть принят план действий и доведен до людей, соответственно. Если у нас эта система вся заработает, соответственно, поверьте, что проблем будет гораздо меньше в силу того, что честное отношение к людям, и если граждане будут понимать, что депутаты органы власти знают о проблемах, которые находятся на территории, видят пути их решения, будет другое отношение, даже если мы с вами не можем сходу решить вопрос там за 5 минут. Kırım Cumhuriyeti Devlet Şurasının reisi Vladimir Konstantinov'ның sözlerine göre köylerdeki yolbaşçı o sakinlerinin til tapmak gerek. Единая Россия firqası o günde ise tek bir vazife tura. Bu aprel ayında referendum geçirmek ve maksimal neticeni göstermektir. Мы должны показать максимальный результат, не подвести президента, не подвести главу республики. Здесь все уровни власти должны, так сказать, воедино одной командой провести этот референдум и организовать максимально нашего избирателя, администрации, госпредприятия, частные структуры, со всеми очень жестко поработать, чтобы все исполнили свой гражданский долг и пришли на референдум и сформировали свое мнение. Екінші вазифе келecek sene geçirilecek Devlet Duma saylanıva ve ogde büyük iş. Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek Tatarstan Cumhuriyetinin prezidenti Rustam Minixanov'nin kuruştu. Sovyet devamında ular iki Cumhuriyeti yaşayışının esas aspektlerini ve okuf tahsil sistemasının inkişafını müzakere ettiler. Beli olğanı kıbı 2016 senesinden başlap Kırımlılar Kazan şehrine yol alıp tahsil seviyesini yükseltmeye tırışalar. Bu devlet ve municipal hizmetinin menajment sahasında umumen 150 insan oldu. Devlet başı Kırım Tatar medeniyetinin de meraklana gelecekte beraberlikte kaç medeniyeliği haplanlaştırıla. Kırım yaşayış keyfiyeti boyunca Rusya regionlarının reytinginde 47. basamağında yerleşti. Bu vaqtda Kırım Vezirler Şurasının reis muavini Cumhuriyetinin Maliye veziri Irina Kiviko haber etti. Adettince birinci yerlerini Moskva ve Peterburg şehirleri aldılar. Kırım ise 7 satırga yükseldi.
2019 senenin neticeleri boyunca Kırım Cumhuriyeti Rusya regionları arasında geçirilgen yaşayış keyfiyetinin reytinginde 52. yerden 47. köterildi. 2015 senesi yarımada reytinginin 76. yerinde yerleşeydi. Bu Kırımlıların yaşayış keyfiyetinin bağlı göstergeçler müsbet tarafga denişkenini isbatlay. Jankoy rayonun 4 köyünde mailevi marif noktaları açıldı. Endiden sakinler öz köylerinden çıkmayıp mailevi mahsulat ve hizmetler hakkında esas bilgilerini almağa imkanları var. Mında mütehassıslar Kur'anta büdjetini doğru planlaştırmağa ve dolandırıcılarının ayın oyunlarına uğramamağa öğretecekler. Pilot leyha Centrobank yardımının amelge geçirili, Kırım'ın iktisadi inkişaf vezirligi ve rayon memuriyeti de bu işe kol tuta. Böyle bu derslerden borande bozum televizyon takımımızda bulundu. Mevzuna Ayşe Шулакова devam etti. Что покупаем? Покупаем молоко. 87 рублей. Банк хадимлері нефақачыларға анлата. Пластик картанен істеген şeylerini satın almak mümkün. Şimdi böyle post терминаллар бір тюкянда бар демек mümkün. Все чеки сохраняем и, еще раз повторюсь, читаем диалоговые окна. Везде. Банкомат, терминал, неважно. Все везде написано. Ну и очки не забываем. Bugün Jankoy rayonunun Borlaq Tama köyünde malivi savatlık boyunca növbeteki ders geçirili. Bank hacimleri aile büdjetini nasıl planlaştırmak gerekligi, kreditlerini nasıl kullanmakını anlatalar. По телефону вам звонят и спрашивают твой пин-код или карты. Что в таких случаях как быть? У меня вот ни разу не было карты. Где я могу ее завести, эту карточку? Kreditler kapatılığı şahsi kabinet vasıtasının hizmetler ödelevi, banklarının mobil ilaveleri endirilövi ve kullanıvi, zemanevi texnologiyalar ep inkişaf eteler ama onlarını nasıl etip doğru kullanmak gerekligini herkes bilmey. Ну, конечно, мы не все операции еще знаем, вот, как вот по интернету пользоваться. Вот. Ну, надеемся, сотрудник банка нас научит, как пользоваться дальше операциями по интернету. Когда-то была у меня карта, потерялась, а теперь думаю возобновить и быть продвинутой женщиной и иметь тоже карту и тоже расплачиваться, как все. Быть современной, как говорится. Jankoy rayonunda malivi savatlık boyunca böyle 4 nokta var. Bu pilot leyha. Onu Rusya Centrobank'a amelge geçiri. Kırım'ın iktisadi inkişaf vezirligi ve rayon memuriyeti de bu işe kol tuttular. Мы будем анализировать все эти точки просвещения. Приходят ли люди? Есть ли у людей какие-то вопросы по этому направлению? Böyle noktalar açılığı Kırım'ın sakinlerine hatta en uzak yerleşken köylerde yaşaganlarga mütehassıslarının meslihatlarını muntazam surette almağa imkan verecek. Сейчас опытным путем определим правильный формат этих мероприятий и в дальнейшем планируем распространить эту практику в других регионах Крыма. Leyhanın müsbet neticesini korup, Sağ ve Bakçısaray rayonları da Şimali regionunun tecrübesini kullanmağa niyet eteler. Onların faydaları pek çok. Sağ olsunlar kelgenleri için öğretirler. Kelesi ders olsa da geleceğim. Bir banktan ikinci banka akçaları nasıl ötkizmege şunu aytıp öğretecekler işte. İnşallah geliriz. Malivi savatlık boyunca dersler ayda bir ya da iki kere geçirili. Gражданlar kabul etilövünün grafikini cemaat toplanğan yerlerde darqatalar. Ayşe Şulakova, Rafael Vahidov, Millet için. Kırımda 326 dini obyekt var. Ulardan 56'sı sayıpsız. Bu hafta Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Albert Kangev Cumhuriyetteki şehir ve rayon memuriyetlerinin vekillerinin geçirgen toplaşuvda haber etti. Belediyeler bergen malumatga ko'ra dini binalarını korumak ricasının eliden da 46 ariza kabul etildi. Это тоже очень важный вопрос, где муниципалитеты в первую очередь должны уделить внимание подбору земельного участка, чтобы он был удобен посещением, чтобы он был в шаговой доступности. И мы сегодня совместно с Думком пытаемся стимулировать местные власти на более активные действия, связанные с оформлением документальным этих культовых сооружений. Это очень важный вопрос, который сегодня, мне кажется, один из приоритетных вопросов, который необходимо решать на уровне местных властей. Emdi eyali butun Rusya cedvelge aluf keçirilivine hazırlanğanını müzakere ettiler. Albert Kangev belediye vekillerini müracaat etip Cumhuriyet sakinlerine malumat vermege çağırdı. Onun fikrince keyfiyetli ve miqdarlı cedvelge aluf merasim keçirilivi Kırım'ın küçük tamır halklarını belgilemege yardım eder. Результатом этой переписи будут ответы на многие вопросы, демографические, национальные, этно вопросы.
Вот, и поэтому наша активность в принятии участия в этой переписи даст как минимум вопрос, а сколько нас здесь проживает, а кто мы. Представители общественности должны в этом вопросе очень много внимания уделить вовлечению людей в перепись. Нельзя ее игнорировать. Қатты коммуналь қалымтыларнен бағылы мұражатлар сасында регионал оператор Крым экоресурсы мөсесесі чөплік ташыған техника незарет етілігі бойынша екене меркез açtı. Диспетчер меркезі бұтын Крым территориясында 450-ге яқын юк машинаға ве 2 миллиондан зияде сәкенге қызмет көстере. Геже күндіз низамында Крым экоресурсы мөсесесінің қадимлері шикайтлеріні ве тевселеріні қабыл етелер. Глана системасы ярдымынен реал вақыт низамында юк машиналар юрген yol көзетіле. Данная система позволяет в полном объеме мониторить все автотранспортные средства, которые участвуют в схеме обращения с твердыми коммунальными отходами для предотвращения появления стихийных свалок, для предотвращения вопросов от наших граждан о нерегулярности вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. Психоактив моделер и челевінің угуны алу, социализация ве адаптация усулары. Бұл мевзуға башланған төгерек маса Вернадский Адана Крым федераль университетінде кечіралда. Бойште кемет векалері, екімлер, оқу құрчалайжы органлар, студентлер, ұжалар ве жематчылық іштірак етті. Олар епсі яш инсанларының наркотиктен құрчаламақ үшін черелерінің музыкереттілер. Одной из важнейших задач по вопросам профилактики является работа все-таки по раннему выявлению детей и подростков, потребляющих психоактивные вещества на стадии первых проб. В Республике Крым 545 общеобразовательных учебных заведений, в том числе интернатов, и 43 профессионально-образовательных организаций. То есть это около 600 образовательных организаций, в которых обучается 245 тысяч детей и молодежи. Сағлық сақла везірлігінің мәліметіне көре Қырымда 2020 сененің январь бір күніне 4 беңден зияде наркотике алышқан хаста қайдолынды. Мартының 15-не қадар Бақчысарайда Ескішай районында ерлешкен қавехане сайыплері өз қадимлеріні ресми шекілде ішке алмақ кереклер. Бұл софраға дәвет етіджелер ақында. Бөле қарар бүгін шер мемориятында алынды, туристик мевсімге азырлық ве тарих жеттен диққатқа лайық ерлер янында парковкалар меселесі музыкеретілді. Қалған тәфсілатлар бізім левхамызда. Бұл адамлар не ерде лезетлі ашлар пұшыргенні бөлелер. Атта қавеханеге же озғарарлар. Бақчасарайда заздывалы деп адландырылған софраға давет етіжелер бөле чалышалар. Бөле рекламачыларны ерлі иш адамлары ве қавеханелерінің сайыплері тұталар. Язда тек еске шерде ресми олмаған шекілде бұ ішнен онларжа адам оғраша. Ама оларның фікірінже олар туристлерге яқшы ратлық ерні тапмаға ярдым етелер. Главное успеть к человеку подойти и прорекламировать свою кафешку. Так как вот, допустим, боролись все за завалами. Кафешка, вот, допустим, наверху, там, и, допустим, она пустовала. Некому выйти. Официанты выходили, их никто не видно. Парень шустрый взял и забрал человека. Не, наша задача, наоборот, все подсказать человеку, туристу, отдыхающему. Тамам бөле рекламалар шерден алынғанны тесюратларыны боза. Туристик порталларда ұзақтан келгенлерден шекаятлер чоқ. Определились до 15 марта. Предприниматели нам дают свое видение, как они организуют, как они могут помочь в организации. То есть, либо это будет официально трудоустроенный человек возле каждого заведения, он будет стоять либо с меню. Кемериш адамлары канун бойынша ішке алмаға кереклігіне қуваналар. Чүнки бойле алар Қырым ханлығының пайтақты олған шер ақында ярамай тесюрат қалдыра. И мы не должны себя так рекламировать. Ну, то есть это некрасиво, да, возле Ханского очень много заведений, да, идет большая конкуренция, но все-таки мы должны оставаться людьми. Курорт мевсимінде Бақчасарай шерінің дабыр меселелерінден бірі бұ елірдаки тықынтылар. Меркези соқақларыны машиналардан біраз бошатмақ үшін Хансарай янда араба қалдырмаға ясақ етілген ишарет ерлештірілді. Запланировано ограничение стоянки транспортных средств в районе Ханского дворца путем установки соответствующих дорожных знаков, нанесения дорожной разметки непосредственно перед центральным входом в Ханский дворец.
Endi cezalangan aydavcılarının машиналары toplanacak yer belgelendi. Alternatif parkovka için yer de ayrıldı. Да, нужно будет пройти там 50-100 метров, но это не такая большая проблема. Она очень сильно разгрузит главную нашу туристическую улицу. Bahçesaray Kırım şehirleri arasında rağbetlik boyunca 3. yerini ala. Yılın başından doğru sayılmagan parkovka için 54 aydavcıga para cezası tayinlendi. Eğer çareler bakılmasa kurort mevsiminde bu göstergeç bir kaç kerege artması mümkün. Elmasa Blakimova, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Masandra adlı devlet müessesesi öz erişmeleri ve keyfiyetli usuvu için 12 mükafatının sahibi oldu. Onların arasında 9 altın medal. Onların şarap zavodu Rusya'da ve Avrupa'da en büyük bütün dünya Prodexpo 2020 adlı halkara sergide elde etti. Bunu Kırım Cumhuriyeti Vezirler Şurasının resmi avini Ko'xo'jalik veziri Andrey Ryumshin haber etti. Masandra ekspertleri master-klasslar keçirdiler, hem de Kırım şaraplarını takdim ettiler. Onlarga bütün dünya şarapçıları yüksek kıymet kestiler. Bu yıl sergide dünyanın 70 memleketinden kelgen 2000'den ziyade şirket öz mahsulatını takdim etti. Bu meydanda umumen 70.000'den ziyade musafir toplandı. Tavrida trassasının kurucuları asfaltobetonun ikinci katını төшемекні екінлеталар. Бұл қысымның ұзынлығы 13 kilometrden ziyadedir. Ermadada baş araba yolunun sonki қысымлардан бұры қарарнен 90%-ға azar. Bu haqda kurucu şirketinin matbuat қызметі haber etті. Suni inşaatlar yerleştirilmesi, şu cümleden demir yol ve Belbek özенінің üstünden keçken köpürler emde 16 tereme divar amana mantulısının azar. Umumen Tavrida 85%-ға azar. Rusiyanın Buyuk Genç Teşkilatı o'zining Zenat bayramını qayd etdi. Fevral 17-si Rusiyada studentlik atredlari kuni sayla. Resmi şekilde onu 2016 senesinden başlap qayd ettiler. Bu bayram Kırımda nasıl qayd etilgeni haqda Sultaniye Sitakayeva tarif edecek. Kırım Federal Üniversiteti'nin zalında yaşlar Rusiya studentlik atredlarının kununu qayd ettiler. Екатерина Шахова студентлік отрядыны ветераны кебі сайла. Оның тәжірибесінде чоқтан-чоқ тәдбір, концерт, слет ве бала лагерінде тәрбиеде іші. Енді мемлекетіміздің чешет регионларында оның достлары бар. Буквально сразу же я стала командиром студенческого педагогического отряда «Тараюник». Это отряды, которые едет летом работать вожатыми. Вот. Буквально за год я обрела огромное количество друзей, много знакомств. Я чувствую, что я расту. Алия Асанова есе янны қошылған студент шымдылік о ожалар отрядына намзет. Қызның планларында яз мевсіміні файдалы кечермек ве пара қазанмақ. Российские студенческие отряды, они помогают официально трудоустроиться с 18 лет. Я поеду в лагерь работать, я уже с нетерпением жду. Студентлік отрядларының азаларыны танымақ қолай. Бұ яшларының өз киімлері бар. Ешіл куртка ве оның үстінде ишаретлер. Земаневи студентлер тек құружилықта дегілді. Санитар, тәрбиеже ве озғарыже оларақ çalışалар. Бүгін Қырымда оларының сайысы 700-ден зияде. Это студенческие педагогические отряды, студенческие строительные отряды, студенческие сервисные отряды, студенческие отряды проводников и также направление сельскохозяйственные отряды и медицинские отряды. Хатыра Вегалибе елы студент отрядларының яшлары женг тарихы абиделеріні тәртіпке кетірежеклер. Статистика бойынша Қырымда оларының сайысы 50-ден зияде. Емді 2020 сенесі олар Cumhuriyetimizde студентлік отрядларының 5 yıllık юбилейіні миқиязлы шекілде қайды тежеклер. Султания Истакаева, Максим Турчев, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Митридат мердивеннің еқылған диварларының демонтажы аман-аман азар. Эшлер график бойынша алып барыла. Күчік мердивенде түш қызметші диварларының енді тікледі ве басамақларының 80%-ны қорда. Объектінің ремонты ве орталықтың абаданлаштырылығы 2020 сенесінен сентябрь бірінде азыр олмақ керек. Бұл ішлерге 650 миллион рубледен зияде пара айырылды. Хатырлатамыз ке, Медени мирас сайылған объектінің реконструкциясы кечкен елінің сентябрь айында башланды. Иләджіларнен Тедавилинов еріне беден тербесі межгулетлері. 71 яшлы Усейн Апасов сағлам аяттар завастасынен аритмия хасталығындан құртылды ве қанда шекер севесіні тұшырды. Бұл іште оңа өз елерінен ясаған тренажер ве аяқ машина ярдым ете. Ажайып спортченен бозым мұхберлеріміз көрішті. Значит, становимся в такое положение и подтягиваем наверх. Качаем пресс. В это время у нас качаются руки, спина и ягодицы.
Өз сабасыны Усейін Апасов 1,5 саат девам еткен гимнастикадан башлай. Бұ тренажерда эпосы адале группалары üçün межгулиетлер yapmaq мүмкін. Бұ тренажер әмде шекер хасталығындан азап чеккенлерге файда кетіре біле. Сахар поражает в первую очередь сосуды и сосуды ног. И вот для этого, чтобы предотвратить, чтобы не было диабетической стопы, я делаю массаж вот на этом месте, вот, на станке. Бұ тренажерны Усейнаға 6 ел әвелсі өз қолларынан яратты. Бұнау 3 күніні масраф етті. Чем он хорош? Он не занимает место. Можно сложить, поставить в угол и засунуть под кровать. Сағлам аят тарзыны әр кіші 7 ел әвелсі башлады. О заман Усейн аға чешет хасталықларына ве артқач ағырлығына қаршы көреші башлады. Вот на этой фотографии мой вес составлял 108 килограммов. А сейчас? Сейчас я вешу 85-86 килограмм. О вақыт артқач ағырлықтан ғайры Усейн аға аритмия хасталығындан тыс ве омызлары ағыртысындан азап чекеді. Әмде шекер севиесі юкселеді. После того, как я начал заниматься, я похудел на 30 килограмм. Сахар понизил до 4,5. Это норма. Это самый лучший показатель, который может быть при сахаре. Енді спорт Усейн ағанын яшайышында айрылмас бір парчадыр. Тренажерда межгулиетлерні ве әди беден межгулиетлерні невбетінен япа. Мисал үшін 200 кере отырып тұра. У меня из-за этого сейчас нет ни аритмии, ни ощущения тяжести в теле. Бұ межгулиет оны аяқ машинаны қолайлықнен идаре етмеге ярдым ете. Қайт етмелі ки оны да о озы топлады. Бұ ішке 3 ай керек олды. Бұ дизайнен біраберлікте. Без вот этого обвеса, то, что сверху, то, что сделано с пластика, он не так смотрится, как красиво. Он смотрится, как инвалидная коляска, если так грубо говоря. Поэтому, чтобы люди не смеялись, я сделал этот обвес. Что очень нравится, кстати, детям. Когда вырасту, сам буду на таким лейкам. Бір күнде Усейн аға аяқ машинаны айдап, мұтлақа 15 километр елны кече. Бұнен бірге қол ве омызларына ағырлық түшмей. В таком положении, когда езжу, нагрузка на коленные суставы не такая большая, как я, допустим, когда хожу. Вот преимущество этого велосипеда перед обычным велосипедом. Что нельзя упасть с него практически, и нагрузка распределяется по-другому на мышцы тела. Усейн Апасов 71 яшында. О бір түрлі иләжларыны ичмейіп, озыны яқшы дуя. Өз ватандашларына да бойлеті всейлер бере. Вүжудынызны чешет иләжләрінен зәрлемек еріне, сағлығынызға да чоқ диққат айырыныз. Султан Истакаева, Фатиме Сейдаметова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Ахияр янгынчылары рекорд вақытта яне теляш ишаретінден сон 45 санеде yolға чықтылар. Видеоның башында көстерілеке мутихасыслар аудиторияда дерслерде отыралар. Бұл вақытта теляш хабер келе. Таймерні басқан сон қызметінің қадимлері экипировка кемлеріні тақ башлайлар бұңа 30 сане кете. Роликны МЧС на вызов адлы акциясы черчевесінде яраттылар. Тедборның вазифесі адамларға көстермек, ажиле қызметлер боле қысқа вақытта ярдымға азырлар. Чалалар кесілігі топрақ қазылығы ве пайтақт мейданларындаки клумбалар темізленува. Ахмезжете город адлы Мойсисянның хазимлері күн ершіл зонаны жештіралар. Бұақта Мойсисянның мудиран тон подабет хабератта ұқайтетті ке, оларға шыр сәкенлері мұражат еткен анен ішчілер бригадасы бірден еті бара ве тереклерінің құру ве кедер еткен ері пұтақларына пычалар. Шымдықыда қаға бұ епсі хаберлер келечекейін мұзны 21 бұчықта қачырманыз. Хайрлық шымлар.